i Bujumbura ku murwa mukuru w'u Burundi. Perezida Ndayishimiye Evariste ku itariki ya 27 yabwiye abahagarara ibihugu byabo mu Burundi ko nta ruhande na rumwe u Burundi bubogamiyeho mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yabwiye aba diplomate ko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'amasezerano ibihugu byombi byagiranye agamije gutabarana no gufatanya mu gucunga umutekano. Gusa kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka 2023 nibwo byatangiye kuvugwa mu bitangazamakuru ndetse byandikwa muri raporo zitandukanye ko ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zirimo kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanije n'ingabo za leta FARDC, Wazalendo, FDLR, abacansho b'abanyaburayi n'ingabo zoherejwe na SADC ziri mu butumwa bwitwa Samidi RC mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23. Izi ngabo z'u Burundi ziri mu bahanganye bikomeye n'umutwe wa M23 haba mu gufata imijyi ya Bukavu na Goma. Ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi byanditse ko ku cyumweru ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kabiri Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yagiye Kinshasa mu ruzinduko rw'amasaha make. Iyi niyo nama ya mbere yari ihuje abakuru b'ibihugu byombi Kongo n'u Burundi kuva inyeshyamba za M23 zatera intambwe ikomeye mu kwezi kwa mbere. Mu guhangana n'izi nyeshyamba, Perezida Felix Tshisekedi yizeye gukomeza kubona ubufasha bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'ingabo ze. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste we yahuye ku cyumweru ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kabiri na mugenzi we w'umufatanyabikorwa Felix Tshisekedi mu ruzinduko rwihuse i Kinshasa. Iyo nama yibanze ku cyerekezo gishya cy'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko AFP yabitangarijwe n'abantu ngo bizewe. Bwana Ndayishimiye yageze Kinshasa ku cyumweru akoresheje indege nto yoherejwe na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jeune Afrique yanditse ko uru ruzinduko ngo rwakozwe mu ibanga rikomeye, nta bayobozi basanzwe bamuherekeje ndetse ngo nta n'imihango yo kumwakira mu buryo bwa gisirikare yakozwe ku kibuga cy'indege cya Njiri. N'itangazamakuru ngo ntiryabimenye. Ibi byemejwe n'umwe mu bakozi bo ku kibuga cy'indege wasabye kudatangazwa amazina. Nk'uko umwe mu bayobozi bakuru b'u Burundi yabitangaje, abakuru b'ibihugu ngo bagiranye ibiganiro mu gihe cy'isaha imwe ku kibuga cy'indege cya Njiri, nta nubwo ngo baharenze. Ngo baganiriye ku bibazo bikomeye biri mu burasirazuba bwa Kongo no ku ngamba bagomba gufata mu minsi iri imbere. Gusa uwabibwiye Jeune Afrique ntabwo yatanze ibisobanuro birambuye. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare yatangaje ko abakuru b'ibihugu byombi bashakaga gukemura amakimbirane mu bufatanye bw'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo. Ubufatanye bwagiye bugenda nabi mu gihe cy'imirwano y'abashyamiranyije na M23. U Burundi bwohereje abasirikare barenga 10,000 guhera mu mwaka wa 2013 kugira ngo bufashe ingabo za Kongo hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Gusa nk'uko amakuru y'igisirikare yabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize, u Burundi ngo bwatangiye gukura ingabo zabwo muri Kongo mu gihe inyeshyamba za M23 zakomeje gutera imbere zegera u Burundi. Ibi ngo byarabaye nubwo ubuyobozi bwemewe bwa leta mu Burundi bwabihakanye. Iyi ni inama ya mbere yahuje abakuru b'ibihugu byombi u Burundi na Kongo kuva inyeshyamba za M23 zatangiza ibitero bishya mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Izi nyeshyamba zafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, hanyuma zigarurira na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'ibi, M23 yakomeje kwagura ibitero mu byerekezo bitandukanye, aho imirwano yagiye yegera imipaka y'u Burundi. Inama ya nyuma hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Ndayishimiye yabaye mu mpera z'ukwa 12 mu 2024, nabwo yabaye mu ibanga rikomeye, ibera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Iyi nama yabaye nyuma y'uko ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biyobowe na Angola bitagize icyo bigeraho. U Burundi urimo kwakira umubare munini w'impunzi utari warigeze uboneka mu myaka 25 ishize.
nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Mu Burundi abantu barenga 50,000 bamaze kuhahungira mu byumweru 2 bishize bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufatanye bwa Kongo n'u Burundi mu bya gisirikari bwavuzwemo amafaranga. Bimwe mu binyamakuru byanditse ko Perezida Tshisekedi ngo yaba yaremereye Ndayishimiye ko ingabo z'u Burundi zafashe za Kongo kurinda umujyi wa Goma na Bukavu. Gusa ibi ntabwo byakunze kubera ko uyu mujyi wa Goma warafashwe ndetse na Bukavu irafatwa. Muri iyi minsi ibinyamakuru bimwe na bimwe byaba ibyo mu Rwanda ndetse n'iby'ahandi muri Afurika byanditse ko uyu musaruro utashimishije leta ya Kongo ndetse ngo haba haravutse kutumvikana hagati y'aba perezida b'ibihugu byombi. Ikinyamakuru igihe.com cyanditse ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagiriraga uruzinduko twavugaga mu kanya i Kinshasa ngo yaragiye kwishyuza Perezida Felix Tshisekedi amafaranga y'abasirikare yohereje muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abakorera hafi ya Perezida Tshisekedi ngo bemeje ko igikomeye cyagenzaga Perezida Ndayishimiye ari ukwishyuza aya mafaranga mu gihe cyizere leta ya Kongo yari ifitiye abasirikare b'u Burundi ngo kitatanze umusaruro wari witezwe. Perezida Ndayishimiye yasabye Perezida Tshisekedi kongera amafaranga ngo agenera abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo, ariko we ngo ntiyabyemera kubera ko M23 ikomeje gufata ibice bitandukanye muri Kivu zombi. Amasezerano bagiranye mu kwezi kwa 8 mu 2023 ngo yateganyaga ko buri musirikare w'u Burundi urimo kurwana muri iyi ntambara azajya ahabwa umushahara w'amadolari 5,000 buri kwezi. Gusa nyuma y'uko ibintu bitagenze neza ku rugamba, Perezida Felix Tshisekedi ngo yaba yarahisemo kongerera ishimwe abarwanyi b'umutwe wa FDLR, aha buri murwanyi amadolari hagati ya 400 n'igihumbi. Abo mu ihuriro rya Wazalendo nabo ngo buri murwanyi ukorera muri teritwari ya Walikale na Masisi ngo yatangiye guhembwa amadolari arenga 120 kugira ngo bagume ku rugamba. Mu byumweru 2 bishize, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagerageje gushaka abandi basirikare b'amahanga bamufasha kurwanya M23 barimo aba Mali, Senegal na Chad, ariko abayobozi b'ibi bihugu ngo ibi ntibabyemeye, bagaragaza ko bashyigikiye inzira y'amahoro. Iki kinyamakuru Igihe cyanditse ko Perezida Ndayishimiye ngo yagiye Kinshasa ubwo Burundi bwoherezaga izindi ngabo mu kibaya cya Rusizi kiri hagati y'uruhererekane rw'imisozi rwa Mitumba n'uruzi rwa Rusizi ruhuza iki gihugu, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo ziyongereye ku zindi ziri muri centre ya Sange iherereye muri groupement ya Kabunamambo muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Izi ngo zashinze imbunda nini 5 zo mu bwoko bwa 107 mm. Mu gihe abarwanyi ba M23 barushaho kwegera umupaka w'u Burundi, abasirikare benshi b'Abarundi bakoresha imbunda nini ngo bashyizwe hafi y'umupaka wa Vugizo, ngo bahashinze imbunda za 122 mm ndetse bafite na drone izenguruka ikirere cyaho igenzura umutekano. Kuva mu kwezi kwa 8 mu 2023 kugera ku itariki ya 23 mu kwezi kwa 2 muri uyu mwaka, Burundi bumaze kohereza mu burasirazuba bwa Kongo abasirikare bagera ku 15,000 bibumbiye muri batayo 20. Mu gihe Perezida Felix Tshisekedi avuga ko kuganira n'umutwe wa M23 bidashoboka ko iki kibazo kizakemurwa n'intambara, abaperezida batandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bakomeje gusaba ko habaho ibiganiro by'amahoro kuko ari byo byabyara igisubizo kirambye. Byose biravugwa mu gihe umutwe wa M23 ushinja ingabo z'u Burundi uruhare mu bitero by'i Bukavu. Perezida w'uyu mutwe wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yagaragaje ko ingabo z'u Burundi ngo zishobora kuba zifite uruhare mu gitero cyagabwe mu baturage bari bitabiriye inama y'ihuriro AFC M23 mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa 4. Grenade 2 zaturikijwe mu baturage babarirwa mu bihumbi bari bateraniye mu masangano ya Place de l'Indépendance
nyuma y'iminota 2 ubuyobozi bwa AFC M23 burangije inama nk'uko amakuru ava Bukavu byemeza. Bisimwa yavuze ko iki gitero ngo cyari kigamije kwica umuyobozi wa AFC Bwana Corneille Nangaa, kandi ko cyateguwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko iki gitero cyagabwe hashingiwe ku ibwiriza Perezida Felix Tshisekedi ubwe ngo yahaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi. Kanyuka yasobanuye ko guverineri Purusi wahunze ngo ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kabiri ngo yiri wakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zirimo amatsinda ya WhatsApp ngo ubutumwa bw'iterabwoba bushimangira umugambi wa leta ya Kongo wo gutsemba abasivile. Bisimwa yavuze ko iperereza ry'ibanze ngo ryagaragaje ko ibi bisasu byaturikirijwe mu mujyi wa Bukavu ngo byari bisanzwe bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi zisanzwe zifatanya n'iza Kongo mu bikorwa byo kurwanya M23. Ati iperereza ry'ibanze ryabereye aho leta ya Kinshasa yakoreye icyo cyaha ngo rigaragaza ko ibiturika byifashishijwe muri iki gitero cy'iterabwoba ngo ari bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa byazo mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Kanyuka yavuze ko abapfiriye muri icyo gitero ari benshi kandi ko mu bapfuye harimo n'abakigabye. Yasobanuye ko hari 2 mu bagabye icyo gitero bafashwe na M23 mu gihe bagenzi babo bafatanyije bagishakishwa. M23 yateguje leta ya Kongo ko ubugizi bwa nabi ngo buzagira ingaruka. Bisobanura ko igiye gufata ingamba zikumira ibindi bibazo bibangamira umutekano w'abasivile. Uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavuze ko abiciwe muri iki gitero cya grenade ebyiri cyagabwe ku baturage mu mujyi wa Bukavu ngo bamaze kwiyongeraho 2. Kuri uyu wa kane hari hatangajwe ko abapfuye ari 11 ariko ngo babaye 13. Bisimwa yasobanuye ko ubuhamya M23 yahawe na 2 mu batawe muri yombi ngo bwemeza ko leta ya Kongo yabanje gutekereza gutega ibisasu kuri station za essence 2 ziri ku marembo ya Place de l'Indépendance. Guza guhindura igitekerezo nyuma yo kubona ko abarwanyi babo ngo bakajije umutekano waho. Izi grenade zaturikirijwe mu baturage nyuma y'iminota 2 inama irangiye. M23 irashinja ubutegetsi bwa Kongo ko bari bwo bwagabye iki gitero. Gusa ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo bwateye utwatsi mu birego, ahubwo bushinja ingabo z'amahanga ngo ziri muri Kongo kuba arizo zagabye icyo gitero ku baturage mu mujyi wa Bukavu. Ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagize biti Perezida Tshisekedi yamaganye bikomeye iki gitero cy'iterabwoba cyagabwe n'ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo. Amwe mu makuru yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko hari abantu bamwe bavugwaho kuba mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bari batanze umuburo w'icyo gitero mbere y'uko umunsi w'iyo nama ugera. Icyo cyari kigamije nk'uko amakuru abishimangira ngo ni ukwica Corneille Nangaa uyobora AFC n'abandi bayobozi, bityo bikaba byari bugire ingaruka mbi kuri iryo huriro muri rusange ndetse bikanatera ubwoba abaturage ntibongere kwitabira inama za M23. Ibi ngo byari kuzifashishwa n'ubutegetsi mu kurwanya abamaze iminsi bavuga ko ubuzima bwarushijeho kuba bwiza mu bice bigenzurwa na M23. Nyuma y'igitero cy'ibisasu cyahitanye abantu 13 abandi 75 bagakomereka kuri uyu wa kane i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, uyu munsi abanyapolitike batandukanye usibye kwamagana iby'iki gitero barimo no gushinjanya. Iki gitero kikimara kuba umutwe wa M23 wahise uvuga ko cyagabwe na leta ya Kongo ndetse ko Perezida Felix Tshisekedi ubwe ariwe watanze itegeko ryo kugaba icyo gitero. Umuvugizi wa AFC M23 Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko iki gitero ngo cyagabwe hashingiwe ku ibwiriza Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi.
Bwana Kanyuka yasobanuye ko Guverineri Purusi wahunze kuva ku itariki ya 26 Gashyantare muri uyu mwaka ngo yiri wakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zirimo amatsinda ya WhatsApp ubutumwa bw'iterabwoba bushimangira umugambi wa leta ya Kongo wo gutsemba abasivile. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo bwahise buhakana ibi, bushinja ingabo bwavuze ko ari iz'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo ngo kuba arizo zagabye icyo gitero ku baturage mu mujyi wa Bukavu. Ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagize biti Perezida Tshisekedi yamaganye bikomeye iki gitero cy'iterabwoba cyagabwe n'ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo. Naho Perezida w'umutwe wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa we yavuze ko ingabo z'u Burundi zishobora kuba zifite uruhare muri iki gitero cyagabwe ku baturage bari bitabiriye inama y'ihuriro rya AFC M23 mu mujyi wa Bukavu. Bisimwa yavuze ko iperereza ry'ibanze ngo ryagaragaje ko ibi bisasu byaturikirijwe mu mujyi wa Bukavu ngo byari bisanzwe bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi zisanzwe zifatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya M23. Kuri uyu wa kane Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahise ahamagaza abahagarariye ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga i Burundi maze ababwira ko Burundi nta ruhande bwogamiyeho muri iyi ntambara. Yababwiye ko Burundi bwohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'amasezerano bwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bufashe iki gihugu mu gushaka amahoro. Yashimangiye ko ibishinzwe Burundi ko bufite uruhande bubogamiyeho muri iyi ntambara ngo atari byo na gato, ahubwo yagaragarije aba diplomate igitekerezo cy'u Burundi mu rwego rwo gushaka amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore bikuye muri icyo gitekerezo. Perezida Ndayishimiye yatangiye agira ati uyu munsi ntabwo ari umunsi nk'indi yose. Ati duhuye mu buryo bw'umwihariko kugira ngo tuganire ku mahoro yo mu karere. Mbere na mbere munyemerere mbabwire ko Burundi budafite uruhande bubogamiyeho muri aya makimbirane. Burundi bubirimo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'impande ebyiri ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi kubirebana n'ubwirinzi buhuriweho. Muri make Burundi buracyari igihugu kiri mu rwego rwo gushaka igisubizo aho kuba mu makimbirane. Burundi buracyatsimbaraye ku mahame yabwo y'amahoro ndetse n'ubufatanye kandi buhangayikishijwe cyane no gukomeza kwangirika k'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gukomeza kwiyongera kw'amakimbirane by'umwihariko muri kiriya gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gukomeza kwigarurirwa kw'ibice bitandukanye bikozwe n'ingabo n'imitwe y'amahanga biteje ikibazo gikomeye cyane ku mutekano n'ituze ry'akarere. Abaturage b'Abanyekongo barakomeza gupfa ari benshi kandi ibyo bimaze ibinyacumi by'imyaka. Ifatwa ku ngufu ryamaze kuba ikintu gisanzwe kandi umubare w'abavuye mu byabo muri Kongo uri mu mibare yo hejuru ku isi. Ibi byose kandi biragira ingaruka zitabarika mu bihugu bituranye na Kongo birimo n'u Burundi. Mu gushaka amahoro ntabwo ari ngombwa ko ayo mahoro aboneka ari uko habanje kumeneka amaraso y'abandi. Iyi niyo mpamvu Burundi nk'indorerezi ibikurikiranira hafi bugomba gutanga umusanzu wabwo mu kuzana amahoro muri kiriya gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere kose, kubera ko iyi nzu y'umuturanyi wawe ifashwe n'inkongi ntabwo uba ugomba gufunga amaso kubera ko iyawe nayo iri mu byago. Kubera iyo mpamvu turashaka kubasangiza igitekerezo cy'umugambi wacu wo kugarura amahoro muri Kongo. Igitekerezo cyacu kirajya gusa n'icy'inama y'amahoro n'umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Igitekerezo cyatangajwe ku itariki ya 21 y'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025. Burundi buratanga umugambi w'amahoro ugizwe n'ingingo 5 zose zerekeza ku ihame ryo kugirana ibiganiro, imikoranire y'akarere na mpuzamahanga no kubaha ubusugire bw'ibihugu. Dore ingingo z'ingenzi zigize umugambi wacu w'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere kose. Icyambere, hakenewe ubukangurambaga mpuzamahanga mu rwego rwo kwirinda ko aya makimbirane yafata intera ndende. Hano turishimira ko umuryango mpuzamahanga watangiye kwita kuri iki kibazo kandi ukaba urimo kugikurikirana bihoraho.
igisubizo cyihuse kandi gifatika cyafasha mu kwirinda ko akarere kose kinjira muri aya makimbirane ashobora kugira ingaruka zitagira ingano zagera ku tundi turere tw'umugabane wa Afurika. Icya kabiri, kuva ku butaka bwa Kongo kw'ingabo z'amahanga zitatumiwe no gusenya imitwe yitwaje intwaro. Kugira ngo haboneke amahoro arambye, ni ngombwa ko ingabo zose zitatumiwe ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo buryo kandi, umuryango mpuzamahanga ugomba gushyigikira bigaragara isenywa ry'imitwe yose yitwaje intwaro, yaba iyo muri Kongo ndetse n'iyaturutse mu mahanga, irimo na FDLR ikomeza guteza umutekano muke mu karere. Ni ngombwa cyane ko ibyo bikorwa mu buryo bwo kurinda abasivili b'abanyekongo. Twemera ko Repubulika y'u Rwanda nigira icyizere cy'uko itazaterwa na FDLR ku butaka bwayo, izindi ngingo zishobora guteza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi zishobora gukemurwa binyuze mu nzira y'amahoro. Buri munsi w'inyongera utambuka hadakozwe ibikorwa bifatika mu guhagarika intambara muri Kongo utwara amagana y'abasivili bapfa, harimo abagore n'abana. Mu gihe nta gikozwe, amateka azasigarana ko umuryango mpuzamahanga waretse ibibazo byo muri Kongo bigakomera kandi bikazana ingaruka zikomeye cyane mu mutekano ndetse n'ubutabazi. Twibukiranye ko ukwemerwa no guhabwa agaciro kw'iyi nama y'amahoro n'umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe bushingiye kuri ibi bintu. Icya gatatu, M23 n'inzira y'ibiganiro hagati y'abanyekongo. Ni ngombwa cyane ko niba M23 ivuga ko ari abanyekongo, koko nayo yakwinjira muri gahunda z'amahoro zihuza abanyekongo zigirwamo uruhare na Perezida Uhuru Kenyatta, ariwe muhuza wemejwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Umutwe wa M23 numara kwitandukanya n'ingabo z'u Rwanda ukagaragaza ko abawugize ari abanyekongo bonyine, Leta ya Kongo none ishobora kuzisubiraho kubivuga uyu munsi, bitewe n'uko ibintu nk'ibyo byabayeho mbere mu bikorwa byo kugarura amahoro byigeze gutangizwa n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ibyo nibikorwa bizafasha abanyekongo b'ubwabo kwishakira ibisubizo by'ibibazo byabo hativanzemo abanyamahanga. Twizera ko ibiganiro by'imbere mu gihugu ariyo nzira yonyine yo kugera ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kane, hagomba kubaho ihagarikwa ry'imirwano aka kanya nta kindi gishingiweho. Kugira ngo uyu mugambi ushyirwe mu bikorwa, ni ngombwa gushyiraho uburyo bworohereza amahoro. Ibyo bigaragaza ubushake bwa buri wese mu ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mugambi wo gukemura amakimbirane binyuze mu mahoro. Iyi niyo mpamvu Burundi busaba ko imirwano ihagarara aka kanya kugira ngo ubutabazi bushobore kugera ku babukeneye kandi hashobore kubaho uburyo bwiza bw'ibiganiro hagati y'abanyekongo. Iryo hagarikwa ry'imirwano rizaba ari intambwe ya mbere iganisha ku gukemura amakimbirane mu mahoro kandi bigabanya umubabaro w'abasivili by'umwihariko abagore n'abana. Imirwano nimara guhagarara izatuma impande zihanganye ziva mu birindiro byazo, ubundi abavuye mu byabo basubire mu ngo zabo. Icya gatanu, hagomba gushyirwa ingufu muri gahunda z'akarere ndetse na mpuzamahanga. Ni ingenzi cyane kongerera ingufu inama y'amahoro n'umutekano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi gahabwa ingingo y'imari ihagije. Uburundi kandi barasaba ko hakwihutishwa ishyirwaho ry'ingabo za Afurika zihora ziteguye gutabaraho rukomeye mu rwego rwo gutuma Afurika yihanganira n'ibibazo byayo ubwayo. Uyu niwo mugambi Perezida w'u Burundi yateguye kandi ngo yizeye ko wahagarika intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Burundi avuga ko Burundi nta ruhande bubogamiyeho muri iyi ntambara, ahubwo ko buri ku ruhande rushaka amahoro. Ibi ariko ntabwo ariko bibonwa n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, General James Kabarebe. Aherutse kubwira abayobora imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ko Burundi bwagiye muri Kongo buri mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zishinzwe kugarura amahoro. Ngo misiyo bari bafite yari yo guhagarara hagati y'abarwanaga kandi rwose ngizi ngabo zarabikoze.
icyo gihe perezida w'u Burundi niwe wayoboraga umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Gusa mu buryo bwatunguranye ngo ingabo z'u Burundi zari muri ubwo butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zaje guhindukiza imbunda zazo aho gukomeza kuba hagati y'abarwanaga, ahubwo zitangira kurasa M23. Yavuze ko batekereza ko perezida w'u Burundi yahawe amafaranga na perezida Tshisekedi kugira ngo iby'ubutumwa bw'amahoro abivemo, ahubwo atangire kurwana ku ruhande rwa Tshisekedi. Hagati aho mu bantu barimo kugwa muri iyi ntambara harimo n'abarimo gupfa bagerageza guhunga. Mu gihe umutwe wa M23 ugenda usatira amajyepfo ya Bukavu, aho ugenda wegera umujyi wa Uvira uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, abanyekongo barenga 50,000 bamaze guhungira mu Burundi. Kugera mu Burundi birasaba kwambuka uruzi rwa Rusizi. Biravugwa ko barimo kwambuka mu buryo bugoye cyane, ku buryo benshi barohama muri uru ruzi.